amana kan juleta ni tao beno per malet atwalo bene kwan kuno ani ang ni kwaro yelo dano bean ki koma bena be kwanya kara o kuno ki petti mo kene mati area donc ana tiki loga de ma pere te ki bot an ma ka bene lien ma ko man che pa po ngechi no pepe an ko bedine ano contract me mwa ka chen ma be bere ka log TV di Uganda wen che abi chen wen ma cha ke chawa det mi ho chawa beach alego bene un jo makanyi ka kar be nonge che abi chen ki che abi chen utio ni TV wa beno nen kit mano ki pogo lo kita Uganda mi aro wat kere man pe Uganda wen pe padege ken kino kana bene we ken point wa yu lok magang wa bene Uganda wen ku wi ne pe pok kere na ta nyero chak gangar wot mi aro beno nan tie ku meno ko lok mo ko beno what you ne jar ko bela no lok matega a ko bot lu ponye chara pe pensioners mo chara pe ene beno wana mere duan aye lok mi ache long gone ubere la rema uchung kera tutwal ma chu me beru MP from Waka Aliba kache. Your father was my friend. He campaign mukene wa mweje benekere kipili kinpi anano my councillor kene the name slips my head lutene ben wang chal ya do dong benetie kelama tie kelama ini bera gonya wan watie winya ka wan kara dere buil bere pe ya ke gang bera gonya ti jo mukene ma gore yo wo chalo liel pa bonyo ma ke dugo liel atito kelo lu twa go dugo liel ini bera gonya ke no mo bitimi ngo pere pe o liel pa muse jono chaya piano kitiga yenyi pat jo ma go bera yenyi ni mo go wo de loyar buom ge so ini bera gonya no mo bitimi pe ka no mo bitimi wan lawyers o tie abiri ni gam kan ka me free legal services donc message a chel ti da beru ping latin pa de notiu i land registry wota mabua fura wili go bede ni tigi no accident mer ka teta kanya ti aka chara nene latin pa mabua ageluano to John Baptist notiu i ministry mi land pian gamente mi Uganda reverend guyogo office mi land tizon mi western ti Barara mi eastern ti Bale mi northern ti Gulu terne kai mer karataj mi Ngom PDA i chero wa Kampala de chero kwene Gulu mabwa wata mabwa chero kwano physical planning just in Netherlands pingej mi kwanne no ngat marom piep kerpe ti ki joy land ko bedi ne da chel yang cha ko tich we ko tich land ko cha ko tich Kampala bodul magelone national planning ngo office mi lands maguru kiriamo lutera Acholi wen kile ki Nyankole an lok pe Roma we ko da tingi kai kile wen Nyankole o beir ni gin matika time gulu chabet achel Ngom Kwaro magelone customary land magete lakane Ngom karataj kamoro magelone lease all kilako Ngom chok mia bichel kilako we weekend we cheng chabet donc way we ko chero ti kom jo ano Banyankole matigi freehold kartaj madong migi matwal madok pi chero korwa ka pier bongwan korwa ka pier pide chero bong ngar dong migi matwal tikere hawa Kampala longo freehold ngai wa gamente bi Uganda dano do chiwo no tieno gi e office mi Ngom dong gi tiwo do kartaj dong e meo gi jogi loka dong god won kom mi kaka lwen enene i political level ti ngai one politician at a political level ti ngai one politician
do alego won we kom mi ka ki charo an we kom mi ka wa do defense line mi ka pe u ye lo tino ka u chat ngoma ta ki me ro pe doni ka go mede ki ti ni kan pe mo ara para pi ngoma chol lu beru pe no do o ma ka per Acholi mama ki choy bara pe era megi ye ki choy kai. So every day u be ma logro be no machine te ka roto ne. So a political level do ngai wow. At the cultural level wa chu wa be ka langi la tien mo ma miero chat ngom mi ka la bo ka nyang tien lo ke go be ngo pere langi lo e wa ka kenyu.